bismillah ليعلم akina koda kina harun yada haru amma ke be gani awa Allah wal nunga kum fiti ma'sum ya Allah gana wali tuindi hoya adu ada anum yimme tuinde maqifare inta bana de qifarun annabi yimmu kum ma'suma yani kun tangayni wajibi ne aqidan de amma wali nun ntangaye kini jaiz ne aw gemme yani wajibi rawaftana bismillah ليعلم Allah wo harun tangana wahay akanira halle maga bange an qad ablagu nanti harun dak nyendinya ikaman parina umwa awatangana maga kinye ma besu garatu nan tarako wa qad ahata Allah ta'ala imme gorngati ti honga kenga harun nindini Allah ta'ala gesinni konne besuya o jati yirigante ya harun ni qoroye itu agondi honso Allah wasuto bismillahir rahmanir rahim يا أيها المزمل ya quham bumundana ke awre koy awre mahlamin ya sallallahu alaihi wa sallam wal muzammil kam mo quham bumundana Allah sallallahu alaihi wa sallam ahin joppeti mani wurun kuisre aganda kuy himbe aw nyana komi kutande ganda yillankara ndi mobe anu num do kefaru so kem modi kem balle aw slahanda mutunu baka khadija ma makka tatte kumi wo gidendi awara hira awranu aw alla batunu tagabi halle malika layno jibril ti wahayga اقرأ باسم ربك قرأت أنك من تغنى تهانا هنا نهايكي الساقي كتخديجي أو سرليني أصندمي قرينقه انكنين دورا بس كيغاني همبي يا انما أو انكنو منيا هي قورين يعني ولا انما كتسكتا حقيقة مكانا كين هي كلامون دني قرينقه خديجة نزاد غني ماذا خديجة دي مندانا سري تومو كما أرنا دنيا مغا أو تنكلا ما كانوا هون تانك تنم كنا الله تانيا وننا بدا من ساورا أن وقت سني أن ومكم باسنو تومو مسيبانتو أن يدي منا ke wurenin gilli na wara masisai ko jukunu ga wosere di Allah dan ko ni nyagundi na qatin soni na mukum basu to mum masiba yemuni dema ku ga wosere di Allah dan ko ni nyagundi Allah wahay lidi ko ha ko pianari na ko ha ko kendangi de واقو بندار غري بسم الله يقوم الليلة ورونغ سجي أن نصلي إلا قليلا ما تهوتونا نصفه أتغنيني أو ينقص قليلا من هنبو تغندنا كتا تغند سكندنا أو زد من هنك هو تغند سكندنا كتا أصله يعني سكندنا عند نوي كن قوني كلا كوري تغني سجي mana tagande aywa
anna taxande sikkandi sigi ma taxande sikkandi num pilli bismillahi waratili alqur'ana anna qur'ana qarana sabatini qaramo mera batun tasirenga anna to kutunganga orni digame seri an kamma digame kentan newde akotenni de hissan wa ma'ana mana ndi ar yagarangal linda tan newde kotangadi taklif kenya maga kenya ke tokono anya kundwa maga anya kundwa o worni kenya nga jopeti mani hina wurun salle qur'ana aqranna qaram suronde worni himbe jopa andan newde digan kote wahaya andan newde yagarangal len kote Allah farin sallallahu alaihi wasallam nga ko nara ka wahayi nganer Allah farin mullen tani filafili awa futini ma fudjinga toli toli andarai na to aw nyogo men kamma nyogo men kontona wuri maga tusi qawlan thaqilan yani hissan wa ma'na بسم الله إن ناشية الليل بديان قوتك الله فرنغرتي هو يا إما نجبانه بديامي دي هند سافرا الله فرنغرتي هو يا خراكينيا كما كينيا كين سوا كمانتيني ديان قوتك يا هنا أدا يوم مانجي كين منيا لا إله إلا الله أقوت إني منيا الله فرنغا كوني أنها خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان لا إله إلا الله أم بقلا نين كماري مكين جندرانا أبوان كني دي أبوان قتل بسم الله إن ناشعة الليل أتي ورون غرينان جو باندي na wuron sahu nan tlakar nan girna joppa kurumbay ngati kenda at-tahajjud ngari hiya ashaddu ati kenyan qotonda wadambuye yani sondomen dangani yani wurondi anga nagri sirun saw halle qannu sabati kebila kim pakati sondomen mo holligana wa aqwan qilan aya sihinnan bangantaka inna laka sabuhan basa kinye wandangan ya rasulullah kiyendi ken kinye wucengileni yani kiyen gollenga benni anyi me kallengono awa ken tanangono kebirenga anta kitana kiyendi tango qur'ana qarna ado ango batin nasru ha kiyenni kinyenye na hunya wurondi kebirango bati be yana wurondi wa annakin da bari bismillah wa dhkur isma rabbika rasulullah angane qarangin joppan annan kaman to wandi bismillahir rahmanir rahim aha angane ho nyana anna jopati bismillah ho islami angana jopati bismillah بسم الله وتبتل أن كتي كتا كمان بتيني كتو مغسره يعني كتي بقى هونسي أن بيسي أن كمان أو إن بتيون قرآن دي الله جاتيندا أم بونسو بسم الله أياني كم بقى نون كمان أدو كم كنا كمان يعني تونغ بتي تونغاندا ما غاندا الله تعالى يا رسول الله كذا الله تعالى تيجي بيسانا يام بينوني annan sabariga mogo magandini kafir nugo ken konanda wornan torode annan sabari ara lazim hina ara wara hina giri kwa ko yella kawale wurun salle na ken mogon kada na kanunda di qur'ana kharange na ken mogon kada himbe go tari aga worni wahay antanni
manni iti wuro kiyen pinga benni angane jobbene jobbeti Allah to am pinsu a khalasinde Allah da koni Allah yi arama gudo da rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila lakin golle no won himbe ngandan kita annan sabari bismillah wa hajruhum annan kuti kafirin hunga aba kuti mogoya kem parampari gani yani i hay anni tokono magi tugi gollundi magi tugi diga mundi i golli gure me maganya i se gure me magako in hajru jamilu ira nyanga anda nyiya ay ama haram paro mam polo bagiya ay ama haram paro ken ke kotan jukunu ada gollu bismillah وذرني ya rasulullah annin to do garan والمكذبين kudu yemmu kundi to me angina sabari ngara himbe kanda kenya ngiri to me intige kanyana de willani yen nogonde uli ni'ama nema dungonu nyani kunwandi to me ya ومهلهم anni dangi قليلا ucinneta ucinnani aha amadalla alla faren bagamba na ucinne badrinya ho taqigo ke dagaran qaranta wudi ne mangari fisikindi ni dorondi do maga asul lo badri kota himbe ga makara allige kome nan siti manga wandu maga ngasana alla moni ko ni kare alla moni ko ni kare ara alliga nan siti nangara sewa ma gari allo sene ga hagrande jondi allah allah gadi ndi to be ucinani ucinne bismillah إن أنكالا adi qarumo لدينا ko kum maga qarube qotengani yani qarunya ni nasren kitundan tanu siti naro qarunga kimo maga wajahiman aro jahannaba yimbe kum denga o magandini aro yigandi ni o magandini aw balana kannindi kinni mani ad-dari al-ghuslin az-zaqum kuswon jahannaba dunga na yiga bani aw balana kannindi aro yanga ngate o maga jahannaba aliman ken torandini kesuna koda liman kazzaba an-nabiyya sirbi Allah farengaran kutu kisiyenga ma aro nema kesu saundengu ken kamanen ka ne jahannaba di bismillah إنا anna dogu tunganga أرسلنا رسولا oda hari qoriqi إليكم katangu makangoya شاهدا awakin shedai عليكم akamma bida kebe la Allah faringa wat kebe anna kiyanyana anya kundu aywa sabari en ballengeri to me ucinani ahi woni mine duna ga makebe ni mallagara winni ni kaneno himbe ga wi kane lagara arkin kana ko kibringa aw sehen jonko ni koy makan ko kana ora hare ke kata gai hare qore an qoronta hare suya kinya sa aran nakringa li ta'zimihi rasulan hare be gani qore be ga wadi taga honta dambetu bismillah shahidan ke hare ni shedanga akamma lagara kota hu go sentina gai awa asidan Allah fare anta kapa gai gari kamade agai mewat aga na akhiri dun dege lengi kan bismillah kama qoy mogombe o gada hari qoriqi kata fir'auna qaykin musa فعسى ga فرعون fir'auna qoni kutandi ar-rasul ifaritu indenga ago fare betu musa aqura karawat ara kutade فأخذناه o guda fir'auna ringa ligandiya ken qoti qodeni فكيف kembria kammo onisa تتقون angunga wagadu tangana يوما awa kota toranga كفرتم agandani aga kahira go dunadi kin kan ko dilla gara kota yenga gata yen kota anke nandu tangana kinga kammo anya halina ya kahiri dunadi la gara kota tangai kin saharin duna islamawa ibn khara fir'auna hay makango amunda fir'auna bakade ahlaki ko da musa kan da Allah farin bakade
bismillah يجعل الولدان adike kota ana lemina tuguna aninya شيبا yintun kulliya basna adam wada musul wa ko ne dil awa yintun kullahu hammin do tampi nga kina serenga na ya wakati maki kibiranga kota anda koto ana lemina yintun kulli in langara kota na koy o akotin kahirim bangi bismillah السماء adi kamunga منفطر ke awa kinwonya na bogo bogo hoyi به a kotoyin sabu dangane كان وعده Allah nyina ati ke nyina ati a magri a ganin مفعولا yan boyde iga ta kota a wolle mina nin tan qur'an dini kamungo bogo ne aw nyana de bismillah إن ki هذه aya ku bagabagande aya nu تذكرة koni wajun de nyai فمن yemme be شاء agara ken kanu اتخذ ana سبيلا tongu killetigi ila rabbihi. kati kamanga ana tongondi ana bati aganda lunga anda yime ka tokono alla kon dam bagabade arangaju inna rabbaka ya rasulullah yan kamanga ya alamu wa tu tigi tigi Annaka nan diange mawlaminiya an hosiki wuronni allogonta dina tagandi sikandinum billiya allogonta tagandinga allogonta yime tagandi sikandinga ila kentu ke bal himbe ga kanna ko an goni tagandi sigi ma tagandi sikandinum billi ma tagandi sikandi nka iratu antake baka bismillah wa ta'ifatun andu jama'a من gilli الذين yemmunga معك kunga kahanga iratu nanti kun kawo akoni alla faringa nan kasawan nunu nyage igun wurondi hakka be ga wa antatu yo toko minna kita wal minna dangai parce que inta wuro takande ni ki ken takande sikandinu hiliya ke takande sikandiya inta yo toko gorin kata yin sahaba no ko na kita minna ngabai anya sabu ila sine ya ke mogodi an pungu sine honne aywa honu di an gamna sine ado awa alo qazu alo qasu nagati honu ti awa tambille qaso kinya sabu ya honu tanun yiti itanun tampi aga sabura Allah ran ne wonde ni wonya bakake Allah timani والله الله تعالى يقدر الليل أيانا ورون أو إن جاتين يقدرني أروكي إن جاتين يقدرني الماء الله رات تيجي تيجي وصول نندي أنقول لن تاجي سندني ما عندنا سنيا دي نندي كني تغني عشك كني تغني سكانو نبلينا هو هون تاكمنا هو هون تابكا كني سلوسنا هون تاكما هون تاكمنا أيوة أنكون تكين الله كوني واتو بالتقدير والإحصاء an wana ta gana nyam ma ganda susigi de kebira ga susiki ga koten kebira ngam pay ne unde nyana aga dangane gi Allah to woni ne unde ndana fataba alaikum kin Allah sage aga kamma na rugu koto indi kata ne unde ndenga kin maniya faqra'u ma qara'u nya qara aywa kinga ni waga dangane qur'ana di salli bi kaga nan ne wanda ona sulusumbin bugadi yani ona wakati bugadi nanya salli haka be ganan ne wanda ke wakati sunya sallin ora ken bugadi ora nya ango wakati be di himbe ganan ne wanda kendi kenda bari ngala kul hal wuron nogon sallen nyam pasangun tan nahila sallen ni wakatin suya ala kul hal an kan ka halina ngri inda ngaro kenga kinyam pasangun takana hingari hilloy bani hon basoy ngar nanti hoto nan tasurno make bo kenyam bu islama wondi tana ke bana ni hoto nan ke halle ay ala kam bugadi ango qur'ana betu aywa an ken qara salle be ganan ni wanda wakati be ni bismillah
علم ati allahu taala ratu سيكون مرضى nanti watuntun wajibi kun worninya an kun silaminu di awatu honu tana kun worni awa jagundi munyendi iwo murundini gilli alla halale sinninga kotanu worninya kun munyana gajanganunga allahu taala gillindi awatu hinjo pandingeni ki ontar ni to sugo maka alla farin tatilla islam awon ni sanki duna ko gabe munyane kibringa watun dew ken jamadi e tirana wadi ago halale mundini anya atwa yaw anya nawure yaw anya qati sunni yaw anya tagahonu ngemundinde yaw ke suni yabtaguna min fadlillah wa ango ke hohoya adna alla fason tagunya mundu aduna naha ar alla garan naha ibda warninya hono ko walla gadi kunni jihad nyanga fi sabilillah alla kilindi kibira watunte tirana be go tere kilde sire kama ado jihad nyanga na kinna wuro tagande sigi ma sulu suma ho kenta newde antanni ke sawura ara newni ndenya aga gar wonna hila be sallini ti qur'an haqqe be qaraken salli kini salle mo hillandinga hanan jonkoy alla faren bane angurunna hila wa angaringiri sahaba nda siradi nani amakida kem pallesa akubbe sura agaro na hila bi agaro hima salli qaraken salli wa ken su halle da ke su girni bakanu fardan sallun karagi kibra kinyam mundi agama bismillah فاقرأوا ما كبرنا قرأهم قرأ كينغا نيو قل قرآن رسلندي أغنى فرنا سلون دبري أغنى جكا نكني قرأ الله تعالى سمو سمينا كينغا سمو مغسرنا ولكن كنا ندنجي فهم بيدي أغنى كين كندا نورا غدو كاني قل خير نونسو أو كيني الله تعالى نديني أو كيسوهني خير قوري أغدغني أيام قورا براجي الدين أنت أغرهم بي تغدنا رضي هكذا وما تقدموا لأنفسكم فردا دنجي هل سلي أنا ناهلا بينا سونغاسون دنجي هل سومي أنا ناهلا بينا جاكم بو هل أنا ناهلا بينا يعني فردا في جنبالي أنا ناهلا بينا يعني كني وما تقدموا لأنفسكم من خير وهو قاعد واجب ينكما غاسرني أنغندانيا التي إلى هرجع أنغاني نانكاني أبراجين قبلني فسا تنتي مندي تي الله تعالى فردان دنجي هلي كيسرني مسلم فرداني أنغما نيانو هيتوناي نكا تنتي مندي في الحقيقة وكيني فردان بالله nahila anna kenda bari nahila nda bari kinya na community tondini ikama ngam mo siri nga anani farda nyam magana suro hinade anganda sine susumu nandu tuguna sonka sonko tabane wala ndar bana sonna anwa sunyana salle sawan be araka num billi anta ken sallini tar bani sonnanda anna bure anga kuini mo be gallanda an soho anda ba nganda jakabuni tar bani sonnanda an maka an sareno an korono anda munyano amma hiji har tabane ko tasu amra salli alkaba arka bandam pirnino ngamma hiji farra ma buan kanenga an sallu kura an poyege amma hijide na dingo salli no ko tasu an takili tampiji ngu fardani har gende ko tasu an alkawara wangana na ni amma hiju kenya nda rawangandi gabenya salli danya nim palleno ay kenta sikki angra farram bu an kanne ngu fardam bu halan kannenga hiju ndi salli ndi jakandi sumendi kibira ina hila kento woni tinto yimundi ho kinni anda kinya waran bukani
ogana aya ke hay agara sikko be ko Allah ri sunyuro ndi daraja ndi watunte serebe ga o trene Allah jati mundiyen sabu dangane hi surundi aro jihadi nyangana ayi gare sunyuro ndi daraja ndi ke basana ona mani simana bezuna simana jihadi nyangana kinyan kora besu nga Allah hay gara akendo halale mundana ari sunyuro ndi serebe ga wi halale mundunu ime di korenda kemme mu Allah faran diga mun kadi ati sere o sere aga yigande nyam mundunu biradu no mutay aw jamaniya kata jamaniya debe kata debe aga ndari akotan jonko awa gaga na kinga tiken kamane shahidin purun daraja me kinne adu kibrenga ki hadise kin wuki aya facar ibn mas'ud wotini yugo aro hoga bugu noku nallita islamin debeya Allah faranti yigande birado ibn mas'ud hayka mananti ti islami o islami andu hoyugo ga bugu noku yugo nallita islamin debeya na sabari mutu na nya ngorni islami nyen na hatay andar na kini yade alina gagiya Allah gaga tigen kotan jonkonga kin kamane ti shahidun kun darajan kinnaga amati Allah farenti de gaga klara mani koni ar ayan ko ati wa akharuna yadribuna fil ardi kibren hotnan wono Allah ti himbe nu go munyendi igo Allah da igo islami nunda kibren ati kan kini woyay ni kewre ni ko go islami nun nahana anda ga worno islami nun debendi na gaga iko tan jonkonga shahidu num baraje memo kinna ngan nuktanu hilla wono himbe go islami nun nahana kina ho wosiya amma ganya hoyi himbe go dinan torno islama on torno na gaga iko tan jonkonga gana hakin to mehilani parce que jawndi ho jawndana ñanatu igara wutu haqqe beya igara dépense be ray in kamana ketuna mun dali kinni kotan jongo atu awu jepeni ken kem mo ngabeni anga na lo ni kenga ga manga na hu ni kenga ga kula ken kana takendadi parce que fi ko mo ngi wala ngalam bosri na gabonda yi ken takem ma nyari na logonda ga na am kini me wadi wagi akon ndon won debendi saga kon su jon konya wotini islamin pangama har le jaw hunuma ngasuru nyanda appliquer tu serebe gandai kallen gabondi kinga manda hunde tinan de baka sagandi kyankoni ko su jonko ngal himbe ko tabe ti serebe ndi kallem bugundi kenga manga nda logondai tinan woti nanda a nyorni kutun kallenga anga madunge ina ngirdi baka sakande parce que na kotondi kinga ni himbe ogu ko bonda no kento ngana pirin kase kana kinga ni himbe jagunda no ko maso no kanu kinga kanatu kembre ngala darara wala dirara ya islama maga surun toro surun kana magan toro kinya sabuni ihlisu kiten nambara na farna sallun karagi o kinyalli na nya wajibi o sukama amma tahajjudu kento Allah faren ba ne kama keni o kuma da habinga amma shafi'i yo kendi tahajjudu akenu baka Allah faren ni kama kuma akenu baka sukama
himbe gara koyi nanti salli tanama wajibi o kamma maganta farda sallu karagi nango aya ke zahirin ta koyi ni ata awilun qana ande sun kanta koyi hindu ko hilliya nafsi be ta'wil Allah fa na hadsa yo no kenya koyi nanti salli tananda islamic kamma fardai maganta karago ke badiyange ñugani allah farengo kona kibari ati sehendi ati yugondangani allah subhanahu wa ta'ala ara fardan sallu karagi ya kutu iko mun kamma wurondo kiye badiyange nje allah faren dangani hali alayya ghayruha ya rasulullah allah fare kun karagi dangi halle salle tanawin kamma wa allah faren timani ati la illa an tatawwa ati ku karga halle salle tanan tan kamma mata ni me ganda baraje mu Allah faringa filla ko tanan tan kamma ma ku karga kende kinga ko ine ku karga bayan salle nga sirega o hik tanan ga banya mungkin ona salle no kunyewa ara hijun ka dangane ati hotana wono kempallewa ati ay hotana tano kempalle ati kebri ikanta hotana nyana kempalle agara sume ngara kaso bane kingana buno ati hotana tano ati hotana tano kempalle ati yo kinya ne to nyana kempalle bo jaka ngana kemmo aga ati sura fardan ku iwi nyana inda nahila bane nyana Allah fa dan kata dangane an ada kunya adanga man nahila balinya an gono arjanna bismillah wastaghfirullah qara allah qafar gism allah ta'ala غفور allah yani qafar ananga rahimun ayani hinnananga من آخر الله بتو أنا هو رغد وكاني أنا استغفارنا أقول هلا سودي أنا أخبرك اسمه هذا مرة من دائما أنت حراتي يدي أنا دعنا قرية أنا أبغى هو يقولنا أما كني ناسرني ما أنا هو يقولنا ما أنا دعندي دائما في إفراط أو تفريط ke sabra daiman annanya an wasu faru nan kenka an ne harate ni mangu kutukuti ni aw ngena sabu hijabun morno andu hisrun naka ko wonda gen hijabu gurnini maganda istighfar nanya inya mo srendi bismillahir rahmanir rahim يا أيها المدثر ya qam melekin danake kini wahayi nyanka wakati na waham meleki iduya han hega dangi ya al muzammil mo wahayin kuti wuce Allah faran sunu awa baka maka su gide ana setu ke gide kamma tv du sirri iwa gangunu muhammadu innaka li rasulullah Allah faran yana ngade awi tayim payni awi nogem payni anta sire walli kuma ime wa ko ni mo be tayi igari tayim payni nogem payni masre ware ira kammun pay ira ni malika ngota unu ta hon kamma kamundu nyen naga ja kinye ni gangu nanti anni Allah farini ikanu qari isage ilkata khadije ita kuhan kuhinga kim pakatin ni wahay hillan li ya ayyuhal mudaththir disarun yani irame be gawus iram pillandi shi'arun ni irame be go besin ampatenga turki disarun ni ango himbe wala turkin kam بسم الله قم أن نجري نسقي أنكم غونغو
وربك أنك منغا فكبر أن قرندي يعني كني باني كني أني من الله بتمو كني راجبا مني غونغوندينيا كبرنا أن قانا مني أن الله قرندي بكا هلا كبارم بلا كهبمك وثيابك أني رامنغا أن سنندي ما سيجي مغنا كتا أرمكان يرامي أمانة غبني ده أرمكان منا يرامي مانان غبني sonno men yiramen annamu qarabunu hulani ayra men senni ya ana sonno men kullini an sonno men senundi baka hilla kapenga dundura unga jambanga alla kutayinga kompen ni thiyabunga an kompen senundi gollen ni thiyabunga an gollen surondi alla wotni an kunni irame aga yakunni irame aga yani an kuren kasanundi an go yawru benu wutunu nya yawru ya afifatin muslimatin mu'minatin abidatin wa hakada himbenu timmantengo islama gondi annan kompensundi tukunya ku yawuna an anda kinya aw sini allah subhanahu wa ta'ala aw len sennu len barkanto kinanga alkeda an ran ramen senundi nan sondo men senundi nan kara senundi nan jukun senundi kibra manin to wasiyabaka fatahhir ken so kendi kibra islamin nan qabana yakundo an sondo me anna senundi an yirame anna senundi an kore anna senundi annan gollen surondi da keso ke diga mbane no gondi alla gadi farena hohonya agamati woda bane ay ken wurin o sun qabana kenya insabura di mu'mina nyirame aw kempeni akaran takande aganda gilon nikenga an kempe alkaban kotena alkaban koten kondo wurera naga kebidenga kenwo yimbendi karan takande aw gemma daga ana gilondi kata alkaban kotena anda gilondi kenga ken kutenwo yimbendi na iramin gilondi mago kirin dambate an me tambiye mo kendi ana kiri sobendi awo Allah faran diga mundi Allah anta sire hayni lagara kota sire be gari iramin gilondi dibate waso ye sabura aru jankai sabuda ke diga me ko abubakar riqati Allah fare ay wange yukuna jumiya sisi ati nge jumme tatibane mu qirin dinga de ko to na hedin do may baniya Allah fare nda jab ati lesta mimman yasma'uhu khuyala sere benu ga wani na wasondo jangayin sabura abubakar ange bitike nyugoy kebire wara mani tukedi a tuiti keya na yiramen gilondi wasondo jankayen sabura ken paramteni amma na nyan ladan nyani min do maya makeni oku diga mogonye aganta kinyene sobeya keni makruhu amma ande kinyene sobenga adde huyendo agulensu anta gemme islamin yiramen na nyaso mtegani ango batintai anta kine sobe yinga waso yendo dundra wondo jangay nyeni ahram tedi ko islama on pingo jatini kemo yaani onandi mangara an yiramen kampena karan ta kande an ngunda androge kem palle am be islamiya kem bugumina islama on pingo ndare awa kencene ya na addu hendo hunje bugo beri kesrenni wontake hoganta himbeya kesrenni kensrenni wawganta himbe kana anana horo kenaga kiri mbe gani hungumena bugumeni anga na nyana wasodo jankai sabura
adu anga wani nan do mai ya sabu da kimpale waso da jangai mina ma su so be nan kala yita ni men wanda ko kunda duran galle be ga ma ya ken nan kala بسم الله والرجز بورينكا فهجر يا ان الله تيندو من نيغا ام بدا ماتين تو بورين بيدي الله فاري نغانغو مو بيدي دومي كين كاما الرجز الله فاري ني مانتي اورين بوري بل بوري غادي وي ngayi mi gar himbe ko ona to kenga aha bورينكا an dumaye la Allah to yibe wo ken duman ma tintay khari bismillah wala tamunun an genna ma honnan siragonni an ga goboy mun ma kinya to mande o ko tum pakendi adi kitumuno ngati Allah faran ko ni maganya na hokini sire ko sabura ana hokina nga himbe gam pungai suni ngondi kenda to mande Allah fare no maganya pe o kutu adi kitenya na sire gandan toma anga watu Allah wa honjon ko me kinnai ba sin dari ga yindi anga watu Allah da me kinnai an wutu ne sisa ko ni asire ni ke me woni ke maka anga saga ne saga modi muhimmi gani hosri bismillah وفاصبر يا رسول الله أن نصبري أن كمان دعني يا مري أروح حتى يقطع بيجا ورنان كتا أن نصبري فإذا نقر بلا كبين دا فوتندي الناقور فوتندي كني فوتندي هلندينا فذلك أتي كي فوتندي كي كوتانا كني كوتانا أقوتني دي غير يسير كافر أو أنيه دي الكافرين كو كما كاهري أقوتني كاهرين كما أنيه كاهرين كما kisuni na kote en koy kahir nyani de amma Allah ngara kota kota su gawari an koto ken ko ni de nga ko kamma kahir nyani de amma mu'minan kamma ngumi ngara ko ni mo be kinyen anan new surungo me kane mo be Allah kuma wondi illa ngara kota nan new ke mo khade dina me bismillah ya rasulullah in togononga no yem mumbayme ngi alla yani taga mbane ubinda bane taga aru limmehe aru yaqihe ke kan koy khari walidu bane kebe alla gara magankuto no kabbi sobake ahay gati alla faranya da nda to meya walid bismillah وجعلت مالا ngi Allah ran naburenya له adangani ممدودا nabure be bambante ngani de aka bani an sare aro lemme mari kiri wajunde ni aro nabure mari ngera nabure ngaben kini ara makin yere de ama wuti haba halle nabure be ga nyama aga benni de wa banina dallin gon gaben kini lenyu gon gabe an bugun lenyugu tammiya shuhudan e suka humantenni hinga on tanya na himbinu halle lakini shuhudu ke kotanga makka ahi soben tanya na walidun tanu are men tanu ai nda kenya da are ni wasu ai bani gande quraybe ni lekin ase walid khalid umarat hisham as qais عبد الشمس وكيني ميرويا وواجاتني متمو ادو سيكو متمو دو ميروي مي على كل حال سيكو وادي درون كونيا ني الله مرادونا كونيا اسلامنا وليد بن وليد هشام بن وليد على سيف الله المسلول على اعدائه
Khalid ibn Walid ku soro sikki kunya Allah muradu Walid ibn Walid ken sara wati ndani akni kampan suita arangarendi ati ke imenta tu go ile men torna serebe parce que tora yennya na bua ka wonen numa ke bi nga go mo be ira tori mi sere bure ko me beronde bismillah ومهدت nawo nya maga akin makka taifa nawo no hiliwa maga inta salim mulendo konen su lemen ya wa mahatun ga Allah ta'ala bayindi له akin dangani تمهيدا biramu wondi adu kitayen suri bayinde kempa ثم يطمع كسهل أكن وليد وطاميني نجي الله نيجي جيني كلا برا نتاو كفام آخر إنه سبحان الله أننا ور الله فارنا أبورني ده أوونو أدانتانو أسوامبانا اللي الله قتي إبرا إنتو كفام آخر ناوتو كينا إيه الله Allah ga maka ko memma imbe ga ma abonata manna ka bana bonno Allah ga ko ka faina barka ne kina ka bana ba Allah ga ti baraga indo ka fama gare na wutuken kotanga anna burenna bonne yedi ana kasara yedi ana telefi yedi ago kala kota be kenda ni maka nyaga ndina nyaga ndina karin ko Allah ga tinta anta koy akramo bure khadshatu sahmin qasrat anhu alhayyatu arraqta koy busri ko akoni mo bunda mere ngurgu siyenya na karan kita nka toge be ga ida kalle ke batte anyangunta saman tombo ten kalle atoy soro karagi be Allah farengari hi koy Allah kurin toro de makka konin toro nan gabe nan ku soro karagi Allah ku ke kan bangade inna kafaina kal mustahzi'in ataqi kundi bismillah إنه aw gillay ko tay aqri to makka inati rayhanatu quraish timasri atta uranga na tintononwa anda timali nga sanyamu anda yimme ganda gem anda timali nga sanyamu mina akhir alwahid me ganda serebe quraish nundi atoni ku hulla rayhanatu quraish wal mawahid quraish parce men tay aganda nyoro hidi awanka ne hidi aganda nyoro hidi awanka ne hidi ama simme comme Allah gara ta ga mobe Allah gara kibi ko ama simme kini khalaqatu wahida mbani alli no lemmehe no nabrehe ay simme ne kinga Allah be gara banan taga na kisukine ani ka Allah tunu bane ya ni dugina farenda on kiyaw ko ni hungumen suda an ga simme ke bane mbane alli Allah ra kisuminda ibrahim Allah ayani ne mandana anna atuwa kallenga tamay sabura ana hokka hamma makkanne sabura kana amma ran kallege bunodi abi gara kina kin Allah ga wi neman ko ni kumunda anna kanu amma ra riga nga manna tamay ga ana hokka hamma bismillah إنه aji ke yugo yani walidiya anya kannun qoteya ogo ayanun dangani سأرهقه ngawajibi ngorna akelle finni sege nyangan katayenga kini ayangan kata mogonga lagara ngoni nyangan kata mogo beni kinni ki kahane as-saud koti nyugo kinai
ana wutunu tanyere sine so nga wutu mogo yimben ko tinyeni andi kitelo no hobe bane ti wajibatini akite on kajini aganda sagundi kane kari aw kajini andi tallo no hobe yimbe nga kajina wajibatini awra kim modi maga kinye kotin kamunga tanyere sine anda kinye no kari bane aw yerne sendi awa wutunu kadi kana yangan katenga abadul abidin badanum bada arno kusini be bismillah innahu aw gilla ma ngudo burunga o dai asimmi igo himbe konni qur'ana ma ngutondi bira kebe agar allah farim mu qarna aw kuma nan qara haymin tanzil kitab من الله العزيز العليم كتا إليه المصير أرامو الله فارنga أرامو الله فارنga أديك تاو ما خزمون كون كان كيني أتي والله نقدر هو يقوم محمد سيسا تمو سرين دعامه هي جنة دعامه هي لوني وكي دعامه نيما وين أكمل مدني أو رندر مدني وكي دعامه asegene ho akamma honta segena kamma ahaten karanten ngiri adigi kara quraish timani itu wallahi aqaturi walidu ganda turi bane kebrenga quraish so turuni iwodo serebe gana islamiya bane tan turi abu jahal ti qarahin to ngema min yamburen sere adiga kara adiga mullintaga tate koy iga suno walidu ati anya kam moyugo ana kuma nga suno man nan kita ati man ni nganda suno qurayshim bayge ila nabure ka huma me tanyani krisenga ti worna kinanga nga itla nanti tanda muhammadu digame paramparo ni nasrama tango dugene rono abubakar no dina kedi makunna yigande kuteki nanga abuto nambuto atu quraishi watu ngampungi sui nabureya nyampungi sui lemeya muhammadu imede serundu mi hakka yigande hina jangi na kuteki ngewa ati girondi ba ibu ikinya qurayndi ati jama kharatiringa agati muhammadu turuntenni angunda wari hina ara sere hada iti allah ti to mo makinga agati gijam kota na nyeni agara wari hina ara ken golle dabari iti allah ti to mo ma wari agati suga na nyeni agara wari hina sugu hina iti allah ti to mo ma wari agati garante nyeni kona gare ta gundare hina iti allah ti tumu kemma aw kebre to anyi metirni anyani o krisenga kebre nga manni himbe gani ken goda allah e kinya lagami o damani bismillah innahu adi walidu ya fakkara atagasi igo himbe konni allah farendo qur'ana ni igratir ni manni qaddara ayugudarini inyongini allah ti ira walidu langa mogombe agra ayugudar kem mogodi arajate be tagundi a kembi tosri kem balle ira langa mogobe agra qur'an do allah farendo yugudar kem mogodi kem balle ara siru nyaagem pay iga o himbe konni na allah farem butu burutay ado qur'ana inya halena tiga kem balle ari yaagen tirindi ara hokka hu yaaga tiriyenga kem palle ari halle koy to ndenga ari du qorondi allah faram batu yenda ati in hada kebirenga ngo himbe ko nagada allah faram ni qur'ana amanya ho suya maganda korotinya di aw batte nyaro no serunga in hada tomu qur'ana manya harbani maganda sirin digamiani nge gati serema meko a nda futa
aywa hay min jambure ñaada sabu bure ya bane ara butundi ti hoy himbe ga maña angana tango garen konni tun koni halle an yana kundo anna jama ñagen pay anna ñagen tirindi parce que anda tongu be go sisa awa sorum pakrendi ikillunga di allini mani koni anga wa tongu wana garen ko tunde bismillah سأسلي أبي واجب أرندني سقر يمبني يا رسول الله من أنتندني مني سقر يمبنا أنت السقر أكني نقول أنت تقولني هربانيا أنت هو تقول شيء نيمي قتي aga katai bane awa bonondini Allah wa sagani imondi khari akatai bane awa bonondini Allah wa sagani imondi khari la tubqi wa la tadar min saqari iwaruna bismillah sakarani bindana nyanginga hatam punje ndangani tamudo kabu akama amalika kunni atangandana kanangonga yugo ngono abal ashaddi ati muhammadu wutni wa kannuni imbenga tim malika nu tamido kabu kebire hankabe ga winkidi kuma ga watu aw billah hanganga aw sikki guja kayen kamma aga nda futu aken takenne anda baka tangure atango hakabe kama guja kay kiso bore ne na tanto hakabe kama agaranta kenne baka kama aranda baka ure atike benga an kun ngo kontono sikiti tamui ngena sikiti kabunga minge sikiti kabunga anguna sikiti atamunga ka walla ngewo sikiti tamundo nyerun suya an kunna sikiti hillonga o dangini ati sirati yana odu arjanna naga nin kunkenya ni nyonto ni wara yimbendi orno arjanna kem bagatinga alla rajabi bismillah Oma imbe tangandanunya maganda malikanya ide akinna ma sima hada mare munyani de malikanu ni de malikanga hankango gundi de malika bani arawo duna kapameya malikan wono taga hon suwo togono i jaga serindo idoro nyugon naga bismillah ko tamu ke do kab aw tamu do kabu be ga koni kinja ta kayimme o ma kinya hotana sabura ora kinya fitina dangani yemmun dangani nga kafira ko akendi menu tamu kabu bane kello ke jama suy xamo ko mi za ko mi nya fitina mo be ko mi jinta yinga nya fitina mo be ko yugo wono anda ko bane ayana sabu ina kahirin fitina na Allah fare ngaram te ngara ya ngure bane liyastakhina alladhina qad tamudu kabugo kusawra yemmun kana dankana wudu kitabin kuma yahudi and nasara aw injili ado tawrata yimbe tangam malikanu kinni tamudu kabuyai Allah fare ne keto kam wahay halle amu kitabu ngare kibre ina dankana wo kita nanti jahare be ga koni kenyani hillo ويزداد الذين ارتموا كبونغو كوساورا يمون غنا جيدي كونغا تونغندي گيلدي كتابي دونغونما ان جيدي تونغندي يمبينو غا اسلاميا نصارى ما يهودي كنا سو اسلام او دادي ولا يرتاب ان غتندي يمون ترسكا كيغلا كتاب ngine kunga ado mumun tarsika jateni الله يمتي كاني كبرنا كاني akaragandi yemmun kanati igara nafira ullo kun sondo mundi madina arum makka kafir nun kanati maninni alla gara killa muru bi hada tike tamudo kabuya nanya misaliya hada gharibun tamudo kabu man sauda ama ya tambiliti mandenga tabani man sauda tamudo kabu
bisimilahi يذل الله من ati allah yemmen sankundini ke mogoyade agara ken sankuyen kanu ana yemme kanda agara ken kanda yen kanu وما يعلم جنود haqiqa ربك ñimme tammu kedo kabbun koni men ni kuya ken palle honta al awa an kaman kuru ñigon pakkentu de إلا هو ma yimme i gaboyen pakke i semben pakke a yimme halle hontatu bisimilahi وما هي sakhara koni mogo ke nanta anta ho tokko maganda halaki aw lawahatun lilbashari aw hatan kuncen bini kimma an kuto kimmanya maganda wajunde ñayi aw hata gangen dangani كلا naam tonguñani والقمر konati kasonga ado wuronga bira kebe wuronganda awa jonkoy kiyen palle والصبح konati sogobanga anda bangeti qorayenga kebe gani sakaraye إحدى الكبر hi qoru ñugani de aw kuna yime baka de aw gungoni yime baka hali min ihda ati keni gongondi hoya sakara ado malikanugu البشر hate gangen dangani لمن nga yemme be شاء agara kanu منكم aw ankun serude أن in يتقدم kande indiga kane kana ndige ngalli serebera angu kanna yimbe tanga malikanu kuya angu kanna sakara kana ndige ngallanda de nallo arjanna aw yataakhara ma himbe yimme ga wa munda kanan to halle aywa annan kanu sakara de to halle ni maniya kahirawo kana ndige men Allah maga islamawo halla to kenni kahirawo bisimilahi كل adda du ñonki o ñonki kenni toromora hoya ti golleya agara ken golli angara golle beña anga toromoda endi an golle ñana an baka toromodandi manan to adi illa ashaba yamini ummati tayin dun konude kumbugo toromodandi kun kisi kun toromodan qura ngura tambo we wutu na idu kini ikati du qur'an ni itla kungo arjanna nunni يتساءلون ina toko me tirni tirni ni anil mujrimina baka killa kapanunga ما سلككم ke ngani ho gani Allah bayana o yimya ken subu yimbendi a to ko no himbenu kan ta baka kare kun suknya haleno ina me tirndi ina masala i wotini idiga mun no gonde ma salakakum manna an kullondi في صخرة awa sakara yimbendi قالوا ini jabi inati لم o نكن kummanya dunadi o sallini bani ولم o نكن mani dunadi ندعم o gani المسكين miskinu nyigandini وكنا asikandi o nya dunadi o ko bene bataranni kappa ko banwa o gandagiri aw sire aw bure o santin o du qurbanadi hina khawduna fil umur وكنا eti o kunya dunadi o ni garan gudunu ti barajin den ko tanga أتانا o ma اليقين giri kemu ko di mayangan kate ada madangana o ngari kenni mani o bire kundo ade mogo kala o ma sallini o ma miskine jigandini ho sugari o takewari o ti karna munde ni garenga o ro wunya kemu odi mogo kara kiano kinya sakara ibra himbe go segena sakara a gollum pay sallim balago miskine jigani balago aywa hobe su awa kane an wono an take wade masa ulla gara ko tan mun dinga nan mun ya gedi sakara e keblenga kanjon dana ndira gi gaboye annabi nyimmu khifaru walinu likulli mu'minin shafa'a mu'minanu malikanu kempo ho makati kun tlandini فما تنفعهم شفاعة الشافعين حديث قنجون دانو قنجون دين مينها بس قنجون دين تا سلم بلدا أنغا ما سأقول الله غرا كوتان قنجون دين كمان دا من كوا كوين قنجون دين منو أغانتا سريبيدا ada kinya kanda ama koni ti qanjun den tan ken ayan da qur'an di immiga koini ti qanjun den tan qanjun den mo ngina no ara himbinu ga wanyana ara gonyana himbinu kina sharti bismillah fama lahum manna yakun dangani iganya balli yemuya baka wajundenga manni iganta wajini de كأنهم iballi mo wajundenga i misali an wotini kunga حمر awa gundum barunyani استنفرت i haiga koro فرت iga wuru من قسورة dille jalindenga
gundum barun jama inde yigene jarindin no ngana bu iso korno yani lemmeru mantra do kille duwan so sankini illa to mo i khairinga in hanga allampinga amisali mo ko mike bismillah بل hadi awaran يريد كل امرئ ko de abu jahalli ado quraish no ti muhammadu o kun katta sakanga mabata yanga da bugu kamundi nan kini bani bani suya adresi ni agiri taga honun kam allai a warni kata hulaniya be su kalle nan gina ngake mo ni kinga ndanya o sakanga o kapanga o mi i me sawunde mu alla fare aga ne himbe mundo alla o kinyana wurondi iti masalandi awa kita wala ora hi kita saw kumbani illenga ne karne be su wani ni ibata ray mo yonkulan kenga manya iti keta wa munda wuro ke illenga ne karne bata ga nan ngare osu yumunga nan di ontarno yimbendi kebiren oto woni kapa Allah ri jabi bismillah ban awra yuridu kullu mur'in azsir nabi suwa la murnu gillikum ini ke ku gappenga gappe be sanqidengani ko igara ko mo be agri Allah kata hulani كلا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ina ken togononga بل awara ikum makanu la kharai ayanga qatayinga de naam tongnyene qur'ana ke wajunne nyene yemme be ke agara ken qanu ذكره anna qur'ana qara'na ngaji tay وما تذكرون an gullanda qara'na ngaji إلا أن شاء ma nadu Allah ta'ala dangande هو Allah ta'ala التقوى an qaba kumunnan kanai وأهل المغفرة Allah kan qaba yahene kumun maga milu ganda tubi Allah yame kunu an ahlu an uttaqa akumun nan qaba yudu mo to ninge sire mi gandi du mo to an am hokka hingeya nge kan qaba yahene hin kuma nan maga ya kumun nan qaba hingeya ma hokka wa Allah anna dina annan to do aya mari na ha ten to atanga na kenya ike kharan qabarinya hamma yani wuya hinamma بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لا أقسم الله تعالى الله كنا بيوم القيامة يعني ولا خايفين هم بيكو أبيكم ما مغبي كم بدي كنا في قيامة كودنا ولا أقسم كنا بالنفس في يوم كنا اللوامة يوم كي بيجاني جراجين دانا نيجينا أيحسب الإنسان kuna yin jawon mani ma'aga wundi aga nakara amma ga wundi kinya sauna ti nyonki ni tagurar danta nuya inda al-mutasawwifin so digan konda nyonkin tagandi katta place ni ngeriya ila suri ga qur'ana ke yayi hana ken al-ammarat nyonki be gabi kaman Allah hubrenga ken ni kahiru nyonki ado himbe nu ga wori tabatenga inta husre walla ikamanun kani abada nan ga hokenga idungante ngoti igolli bureke kay i me maga ikalli bureke asreni wonni ken nyonki da al-ammarat kahirin na kundunga ado sere minugo kahir nun tabatun kama in nyonginta hosre walli kane wa i men kay dungante ngoti kempo bureya ila simma ka kenya sireni nyonki hilandi itikenda allawamatu jiragindana kenyeni nyonki ngi kaman jiragini aganda hohonya hosre gandai awotni manni anga ma hoka hoki ho bure gandai awotni manni angara kenya kiani khairin do pantenga ko me ganda yi kundu kebirenga Allah tiga aganda hobure nya nyonki ken tariga
maga tubi nara khawara anda wostre nya mo awutun anyi katta hokka pake mananga ma hokka hay bila kyana khairin jo pantenga keni sege jo pantenga nyonki sikandi itikenda al mulhimat nyonki be kamangara tuindi ko burenga allatay na tuindi hosirenga ara dabari fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wala kelli ke nagatandi itikenda nyonki maga hagunte kenni nyonki be amma hagiti allai as-sabari alla ki tumure ho gandanya aya ganta hohoy alla na kitay atorantadi adiyentadi ala hinsukin allai nyonki kagande itikenda arradiya nyonki be ga dunge adunge alla maga lahalan suko mantendi tumundi itikenda almurdiya alla yimme ga dunge nyonki be da yani aga dunge alla da alla qara tuga nan dunge akada nerundi itikenda alkamila nyonki timmante kene nyonki marata wonon kampa nyonki marata ba gumu ina me hirni kata yira أصولي القرآن كي يقوم ولا يكون مغبي إن النفس لأمارة بالسوء كن الأمارة لوامة اللي كي آية بالنفس اللوامة الملهمة كل فألهمها فجورها وتقواها المطمئنة الراضية المرضية كل آية ورني يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي هكذا كل شيء بسم الله يحسب الإنسان يلي سرين كافر ناقين يهوى ألا النجمع نندي وقتون قال لن تكهم من دنيانا يقتون أتنام أوي كباميا وكن الله نياني كهم من دين بانيري nan ka hukuya wala nyoron denya hari doron godanga yani na ka ma be bane hede ay o anya na koma ganya mo be potem potugunin da ho bargate o asu tauni tawranga o ho misanun tauni tawranga qillem makni ana gamu ho qorma bismillah awaran serinne besuwa lamurunu koda yin bonondinni awa ikaniya o kanina mani lagara besu ikane bonondinni kenni maniya anga ma saundi lagara da gulli sirenga andan kane bonondi aje pene mani na harungaran kutu na kutande na kinyangollenga harungaran kutu ngana karanta wundi Allah hitibani بسم الله يسأل عادي سرني أو ترندني أيانا كم بقتني يوم القيامة سجين بوتانا كاهرين ترندني كيا دعنا ومندي هدي نيني أرو خانون كتاو فإذا يسأل ترندي مجابني قم ترندانا قال مورين عن كبيا بيرين يكون هذا توهم الله ما كذا تماني akida ngani tingalung anda boroboto bira kebe وخسف القمر bira kebe qason qurayin na bugay وجمع الشمس igara kiyelli gana kahuma me ado qaso tigem kotan ni lagara kotan ken kada aha kannem ma yaren bose basagar himbe kuta ara ken ngari ken o joppe ne gili kahirin kara wakati agar yimbe be kuta ahay gara wari nan di irono ira agar arjanna be kuta ahay gara wari kenin kanga ginde nga dume gillino hayya genna bose bismillah yaqul insan ke kodanga sirin kahirin wotini awa ke kodanga ururan minna كلا ana ken togono amma wuriye mundude ana tu du tanga no kuntade المستقر ana tu sabati dingiranga ke kodanga ana katan kamanye ينبأ الإنسان ke kodanga ina sirinne khibari ke kodanga ti honga agara golli hana benya agara golli lagare benya billaga bali agolli hana
angara golli la gare bi halaga kara kundo me na gaina sukuni wala qaddama wa akhara golle be gara wara kane naro arjanna ne kin kada golle be gara wara halle naro yimbini ne kin kada qaddama wa akhara agara gollu nyamme kane mo be ni wara me halle mo be ina kara kin mo godi anda kiyanya kin palliki qaddama wa akhara aw kisukutana بسم الله بل أورا ألا تسرننا أي مني أو الدقران دانا إدو كمالي الله واكوني كان بصورنا قال لا غير كوتا أني من شيئا أو كنا وقت نيكو سهون كوان سهني نيني مكور بسم الله ولو ألقى معاذيره حراندي لزران سوق هم تنكني أنتركني لا تحرك لسانك يا رسول الله magane ne ni la yilla to qur'ana ke na ni malika matla qaranginga kuda annan qoroti ma qoroti nanti angu mungunai inna jam'ahu atu qur'ana ge kamoye an sondo mendi alaina ano ko maka wa qur'anahu anne ne na qarayi mega ano ko maka fa idha qara'na ken sabu da Allah fare wanda qur'ana qaranga ti malika qaranginga kebirenga malika qarangin terinka annan sagi kendi thumma inna bayanahu kebirenga afamu mo sirenka kanu ko ma nga qarangin ko ay inna Allah sallallahu ati yahya da arigati sembenga ati musa da arigati sembenga ngabira kebe aki Allah kada senenga taga honun kanan kinga ati kenda maga harandu tampindi tanga konni ati yahya kitabe ligati sembe musa kitabe ligati sembe lakin Allah farenga ati maga harandu tampindi tanga nene nyogo nyogo no tay ay Allah farenni wahayinga dairini iwo qur'ana nyamini adi gilli kem pakati akenga munda na ko na nyi malika mako hina qortiye sabuda adu imma gay mungay alla tandu ko la gaya ma har tangani ne gilan ta to no kharaga ne musikay o asunya nanda wasigi hina ko gara malika be wala kenna qarasigi hina kenna tila kenna tila waqti ke be fattabi qur'anahu ken qallen terinka ke birenga anna khara anna nkata qarnal laqani ma kana wure ken pinno ko ma alaina anna tanga anna ma mungai ma kalgen wure kenno ko kam alaina kem palle bayanuhu na famu kana lakinno ko kam ma gandur hoya wa qaranga nuguske na qaral laqani hina kem palle ana durusi kem palle fahamu yennari sere gabe qaranga mo nyana kumbiya alhum qarnal laqani hina kem palle alla wa durusi ke su halanga ni amma karambo ke manan fam kem palle ani famu yenga worni sere be qallenga tangena kundu kenta gaba ngana qarabane ken no qosunda fam alla wa tunu ga amma fam qaranga ni kusiga alla farinda ma do de kusiko hoy ke su ko mande alaina ora sanka mutu odu kama munasaba be go wire ara joppa kahirun bara Allah ayinuma bu Allah fare akanu yemu kendi ma wo qorotini ina qarana ni hari malika matla mina farko baydo menaka ku bare nak yakempanga atungo ke akanu yenga di ma wo qorotini ina qarana ni malika matla lakini munasaba antokom ara diga mun nyagami na horo meri himbe ganta bana de ay kani munasaba qur'ana diga mun sudo menaka
megan ka ondo dabi kan ka ondo me ku baray kembanga akan yongo kedi ma wo korotini na ko nani amani mena bismillah kalla na'am tumini بل awara تحبون kafirun qalini العاجلة duna ka kinyun de gayai تذرون wala الآخرة haratu kono kimda kama akinya de maga duna ka ke kanu ka tayne ke ari bana dangi na la haratu kono gen sawra kipi Allah gare anna duna ne dam batia bismillah ati ya gallaqu la haratu wadana akunni mandini kunya gallaqu kamanun haynda ya kata ikamanga ووجوه ya gallaqu la haratu wadana kunya utirindini تظن kunga dankana أن kunu يفعل فاخرة warni masiba gulliya mega yu qoran ko tan kusun ikya ko ni mu'minun Allah wallilla qara wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira mu'minun la qara Allah walli bismillah kalla na'am tawni إذا بلغت mira kebe التراقي nyon kinganda kinye mama jembe hunga وقيل kini batran qotu be hay qannen to kirantati nunkin bakaro tanye anda kini no bira kebe wa qila قيل awa kebirenga aywa hadar yemmege attin talli mu'minu ko watati awa akimu ko manan kara tatin sirun nati marraq راق kon hirju gumenga ko hirju nalli ko sahare nalli وظن kingani ni akenyi mira dangana wotigi nandi higa hay mobe فراق kini duna hatayni ay mira kentu والتفت الساق karan pay ga toromi الساق karan banenga المساق futu dingira يومئذ ken kotanga إلى ana ربك katan kamanyedi anda minna sisa ambugu minna dunadi ombera lagara ikun jondi itiga entadi anke begora antiga entadi nyonki ngora katan no kobe agani gara ken golle nya en tafsir ni waya otana wono bila kebe nyonki ngana ke ma wanjembe guma kallem malika wotuni man raqi koro ke nyonki segene hinne malika ni wa ma yangate malika ni wala malika nu kuy motuni meda man raqi koro ke segene bismillah فلا صدق akem payke abire ke mo godi nan kara ke mo godi janka aywa ama saw Allah farima ولا صلى ama salli ولكن adamaninya كذب ara qur'ana garan kutuya وتولى ni halle koy to wondenga ara ken aken bire kunduya akai ga karade na kallenga kane an sentade kibe amma anya kundude saw Allah li faringa annan sadi annan to wonde watawalla dunadi ari halle koy to wondenga ثم ذهب kempalle adiga kadai dungonunga aw jangan masono awla laka ara himbe gara baganda أولى ara baganda ngande ثم أولى لك kempalle awa ara baganda فأولى ara kem baganda de ara kem baganda kyasrini de kinyam ko ma salli ma sawa Allah ri farenga ille khona garan ku annan ngaso an kurendi nan janka nan sabu nan sabu kyasrini kinya de kyasrini walma wulli kama takra i warnan besindi ho himbe gantalanda an gana bire kundo ay warnan besindi ho himbe gantalanda bismillah يحسب الإنسان walma kim amma kan sire kenyana de huwa awla bika min ghayrika yalle serenda giyawa أن يترك nanti alla ni to هدى duro kundunga am tatini kenya ma kenya anda kenya simana wa ma ken simade kenda nyana ألم يكن yalli ake manya mani nyawa illi awa mani nga iga wa sirini lenkandi
ثم كان kem palle mani kenya hori jongindenga فخلق ila seren taga فسوى awana nyuron digilli kenya وجعل الزوجين alla rayi wondo yagaren taga منه gilli mani kai الذكر chen kuturu kengani aywa yugon nonenga ado yagaren nonenga أليس ذلك kebre alla be garam awa ke taga gilli awa mani nga ken alla wakon ken alla manya بقادر la niyane على أن ku magandini يحيي الموتى an ngari ni karahurenga alla be gara an buhu karante ni an kar halle kari kalli ni kalli ayine kella ko kontona ngundini alla farenga nak ngere awtini bala to ngeni alla rawuni ni nyana ibra sunna nyana qaranga nak ngere anna ti bala tirni alla be gara kinya aw kontona ke wadi nam to ngena raw subhanakallahumma bala